тоҷикистон боиси як кишвари соҳиби истиқлолу демократӣ имрӯз дар миёни давлатҳои абарқудрат мавқеи хоса дошта таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба кишвари мо хеле зиёд аст. ташаббусҳое ки солҳои охир аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯи даст гирифта шудаву дар сатҳи ҷаҳон дастгирӣ ёфт, боз ҳам нуфузи ватани моро дар сайёра болотар бурд ва ҳамасола меҳмонони сайёҳони зиёде ба тамошои тоҷикистон меоянд. бунёди инфраструктураи варзишӣ бошад имкон дод ки даҳҳо мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар кишвари мо доир гардад. дар баробари рушду пешрафти дигар соҳаҳо самти варзиш низ аз мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дур намуда дигаргуниҳои зиёде дар ин самт ба миён омад. варзиш ки омили муҳими солимии ҷомеа ва шинохти миллат дар расаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад, аз ин хотир ба ин самт таваҷҷӯҳи бештар равона гардидааст. пойдории сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ дар тоҷикистон имконият фароҳам овард ки тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа рушд кунанд. аз ҷумла дар соҳаи варзиш дигаргуниҳои куллие ба миён омад ва риштаҳои мухталифи варзиш ҳарчи бештар рушд карданд. аз соли 2009 инҷониб дар тоҷикистон ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба теннис баргузор мегардад ки воқеан ҳам ин мусобиқа ба оҳистагӣ ба яке аз пурнуфузтарин мусобиқаҳо дар тоҷикистон табдил ёфт. баъд аз оне ки соли 2020 намояндагони федератсияи тенниси тоҷикистон ин мусобиқаро ба феҳристи мусобиқаҳои байналмилалӣ шомил намуданд, албатта ки нуфузаш боз болотар рафт, рақобатҳо аз пештара дида дар сатҳи хуб баргузор мешаванд. имсол ҳам масъулин мусобиқаи мазкурро дар як сатҳи хуб, албатта ки баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад, омодагӣ дида истоданд ва мо боварӣ дорем ки имсол ҳам теннисбозон метавонанд як рақобати арзандаро нишон бидиҳанд. мусобиқаи байналмилалии теннис барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз чорабиниҳое ба ҳисоб меравад ки ҳамасола дар як сатҳи баланд ташкилу гузаронида мешавад. ин мусобиқаи анъанавии имсол низ бахшида ба 32-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон доир шуд. чуноне ки масъулин мегӯянд, фурсати хуб барои касби холҳои раддабандӣ барои теннисбозони мо фароҳам оварда шудааст. 13-умин бор мешавад ки мусобиқаи мазкур баргузор мегардад. мусобиқаи мазкур мусобиқаи рейтингӣ мебошад. ҳар як варзишгаре ки ғолиб мегардад бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва холҳои байналмилалӣ сазовор мегардад. маросими ифтитоҳи ҷоми президенти тоҷикистон оид ба теннис 2023 дар қасри тенниси корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон доир шуд ки дар он муовини сарвазири мамлакат Сатториён Матлубахон, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло, президенти федератсияи тенниси тоҷикистон Саидзода Шоҳин ва дигар намояндагони варзиши мамлакат ширкат намуданд. ҳозирин зимни баромад нахуст меҳмонону варзишгаронро ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе хайрумақдам гуфта ба ҳамаи теннисбозон муваффақият таманно намуданд. ҳамзамон аз дастгириҳои ҳамешагӯи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти варзиш ёдовар шуда ғамхориҳои беназири роҳбарияти олии мамлакатро яке аз муваффақиятҳои асосии варзишгарони тоҷик арзёбӣ намуданд. دوستانی عزیز، بازی تنیس نیست یکی از نمودهای معمول و سرمخیزترین در جهان محسوب یافته توجه بیشتری ساکنان سیاره را به خود جلب کرده است. با مقصد رشد این نمود ورزش در جمهوری تاجیکستان همساله مسابقه بین‌المللی آید به تنیس برای دریافت جام پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسابقه‌های ریتمی سطحی بین‌المللی برگزار کرده می‌شوند که ورزشکاران تاجیک نیز اشتراک کرده و نتیجه‌های بلندی ورزشی شهرت می‌گردند.
امسال در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با تنیس 54 تنیس بازی تا 16 ساله از منطقه آسیا شرکت نمودند که این شماره بر رقابت پذیر گردیدن مسابقه ها تاثیر کلان می‌رساند. چون جام پرزیدنت را ما میزبانی میکنیم، از همین لحاظ مسئولیت بیشتر را مربیان تاجیک برداشت داشتند. منتخب تاجیکستان نیز آمادگی ها را در سطح بلند راه اندازی نموده یک هیئت مکمل را در این چاره‌بینی مهم پیشنهاد کردند که از آنها امید کسب زینه‌های افتخاری را دارند. ورزشکاران دسته منتخب جمهوری تاجیکستان خیلی خوب تیار دیدند و ما امیدواریم که عالی می‌گردند. زیاده از 20 ورزشکار دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در جام پرزیدنت اشتراک میکنند. امید بیشتر از سامان امانوف، احمدجان قاسم، فراد غیرت‌زاده، انیسه یحیی‌یeva امیدواریم. یادآور می‌شویم که هنوز از سال 2009 مسابقه مذکور تشکیل گذارانده می‌شود که در طول این سالها نمایندگان ده‌ها کشورهای خارج شرکت و نیروسنجی کردند. با تلاش و کوشش‌های نمایندگان فدراسیون تنیس تاجیکستان، جام پرزیدنت تاجیکستان سال 2020 با تقویم مسابقه‌های بین‌المللی شامل گردیده برای غالبان در رده‌بندی جهانی امتیاز می‌دهد. از همین لحاظ سال از سال رقابت‌ها جالب‌تر و خوبتر برگزار می‌شوند. سال 2022 تنیس بازان 13 کشور جهان به تاجیکستان آمده بودند که این هم از توجه به مهمیت این مسابقه می باشد. همه ساله تنیس بازان تاجیک تلاش می کنند که بازی خوب نشان داده در قطار بهترین های سیاره موقع پیدا کنند و صاحب خلهای ریتینگی شوند. خب سیاره بهرالایووا یکی از گلدختران تاجیک است و پیوسته در جام پرزیدنت شرکت میکند. همکنون امسال هم در قطار دیگر تنیس بازانی که از کشور خارج آمدند شرکت میکند. خب سیاره آمادگی چه خیلی است؟ آمادگی خیلی نقص است و من میخوام جای اول را اشغال نمایم. در انفرادی شرکت میکنی یا که در جفتی؟ در جفتی. در جفتی. با همراهی کی؟ با همراه انیسه یحیی‌یeva و مربیم. آن تنیس بازانی که دیگر کشورها آمدن دیدید مشاهده کردید تجربهشان رو قبلا بازی کرده بودید با یگان تای آنها؟ تنیس بازی که آمده بودن یک سال پیش و آنها را من شکست داده بودم و این سال هم حرکت میکنم که با آنها نقص بازی کنم. سلامت باشید. تشکر، موفقیت. باید گفت که ما از توسط چنین مسابقه های بانفوذ ما می توانیم تجربه ورزشکاران تاجیک را بلند برداشتیم، آنها را به چاره‌بینی های بین المللی آماده سازیم. چون ما با اشتراکچیان هم صحبت شدیم، اکثر بار اول به کشور ما آمدند و قسمت دیگر باشد الکی تجربه بازی در جام پرزیدنت таджикистон را دارند. Я приехала на этот турнир, чтобы поиграть с хорошими игроками. Ну, этот турнир до 16 лет. Я второй раз в этом городе играю турнир. И так, завтра мы играем уже третий круг. И всем удачи на этом турнире. Надеюсь, что все будет хорошо. یادآور می‌شویم که با جز جام پرزیدنت امسال طبق نقشه فدراسیون تنیس تاجیکستان 20 مسابقه دیگری بین المللی در وطن ما راه اندازی گردید که الکی یک قسمتی آنها برگزار شدند. مطابق با نقشه برگزاری مسابقه تنیس بازان نورست انفرادی و جفتی نیروسنجی می‌کنند. آن نفرانی که برای اشتراک در این مسابقه از کشورهای خارج آمدند همگی تجربه خوبی بازی کردن را دارند و برای تنیس بازان ما چنین برخورد مهم و سر وقتی است. اولین بار است که در مسابقه برای دریافت جای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنم. پیشتر در این گونه مسابقه اشتراک نکردم. برای جا گرفتن باید تلاش بسیار کرد و نتیجه خوب را باید به دست بیاریم. همین مسابقه اگر زیاد شود ما میتوانیم که در دیگر مسابقه بین المللی رفته نتیجه خوب را به دست بیاریم.
мушоҳида мешуд, ки иштирокчиён талош бар он мекарданд, ки аз ин мусобиқаи бонуфуз натиҷаи ба даст биёранд ва соҳиби холҳои рейтингӣ шаванд. ҳайати теннисбозони Қазоқистон ва Тоҷикистон аз даъвогарони асосӣ барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имсол ба ҳисоб мераванд ва онҳо дар миёни дигар иштирокчиён бартарӣ зиёд доранд. Сомон Амонов яке аз муддаиёни ин мусобиқа барои мунтахаби Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ман Амонов Сомон, теннисбози рақами 1 дар Тоҷикистон ҳастам. Аз писарон ман кӯшиш мекунам, ки дар ҷои президент бозии хуб кунам, ҷойи хубро гирам. ман чанд қапеш мусобиқаҳои байналмилалӣ будааст, ман бозӣ накардам, не ки фақат дар ҳамин ба ҷои президент тайёрӣ дидам. ман кӯшиш мекунам, ки ин мусобиқаро хеле хуб ҷамъбаст кунам. соли 2022 ман дар ҷоми президент якум ҷо шудам. имсол кӯшиш мекунам, ки ҳамин натиҷаро такрор кунам. агар ба муҳимияти мусобиқаи мазкур назар кунем, мизбонии он аз чанд ҷиҳат барои кишвари мо манфиатбахш хоҳад буд. аввал ин ки ба касбияти теннисбозон таъсир бузург мерасонад. дуввум, нуфузи кишвари моро миёни давлатҳои бузург боло мебарад ва аз ҷиҳати сайёҳӣ метавонад ба буҷаи кишвари мо таъсиргузор бошад ва бидуни сарфи маблағ теннисбозони тоҷик метавонанд таҷрибаи байналмилалӣ касб кунанд. чун болотар гуфтем, ҷоми президент имсол дар арафаи истиқбол аз ҷашни истиқлолияти давлатӣ доир шуда аз 2 то 9 сентябр идома мекунад. аксар теннисбозон аллакай бозиҳои худро доир карданд. Я представляю страну Узбекистан. В Душанбе я уже в 3-й раз. И завтра у меня будет игра в полуфинале в парном разряде. В одиночном разряде я проиграл в первом круге. На следующем турнире, надеюсь, сыграю лучше. Противники в первом круге были посложнее. Мы выиграли 3 сейных. Во втором кругу нам попали соперники полегче с Казахстана. Сегодня мы их легко выиграли. 6-3, 6-2. Завтра, надеюсь, тоже выиграем. мураббиёни тенниси тоҷик бар он назаранд, ки аз чунин имкониятҳо бояд ба таври даркорӣ истифода карда таҷрибаи теннисбозонро боло бурд, зеро аз тамринҳои пайваста дида иштирок дар мусобиқаҳо хубтар аст. мо бемаблағи харҷи зиёдатӣ имрӯз дар ин мусобиқа иштирок карда тавониста истодаем ва дар баробари чӣ музаффариятҳо мешад намешад, аллакай як таҷрибаи хоси касбӣ ҳар як варзишгар ба даст меорад. то агар варзишгар дар мусобиқаҳои касбӣ иштирок накунад, малака таҷрибаи пайдо карда наметавонад. мо чӣ қадр солҳое ки онҳоро тамрин диҳем, машқам ки кунанд, то иштирок накунад, яъне ки рақобат бояд бошад. дар рақобат бояд иштирок кунад. анамин мусобиқа имрӯз бачаҳои моро, варзишгарони моро дар рақобат ба худашон далел мешавад, ки онҳо дар кадом дараҷа ба мусобиқа тайёр ҳастанд ё не. худашон дарк мекунанд, худи мураббӣ дарк мекунанд, мо мутахассисон дарк мекунем, ки варзишгарони мо чӣ дараҷа омода ҳастанд ва чӣ камбудиҳо, чӣ норасоиҳо дар рафти машғулиятҳо мо аён ҳаст. мо аз ҳаминҷа пайхас карда бояд, ки дар ҳалли ислоҳи онҳо бошем дар маҷмӯъ. ҳар иштирокчие ки ба кишвари мо омада буд васфи зебогиҳои Тоҷикистон карда аз меҳмоннавозиву муҳити мусобиқа ҳарф мезаданд. Я впервые в Таджикистане. Мне очень понравилась организация. Спасибо Федерации Таджикистана за турнир. Мы получили очень много опыта, очень много воспоминаний, которые останется. Уровень турнира, такой хороший, высокий уровень. Очень много опыта мы набрались за этот турнир. Я играю уже здесь 2-й год. Я ездила сюда в 2019 году. Сегодня я буду играть за выход в полуфинал в парном разряде. Мне нравится этот турнир, у меня остались хорошие воспоминания после первого раза.
здесь. Мне понравился город, понравилась организация. Вот. Спасибо за организацию такого турнира здесь. Мне попадались сильные соперники, но мне нравилось с ними играть, как бы соперничать. Я поэтому ездил по турнирам. дар маҷмӯъ бозиҳо ҳамрӯза аз соатҳои 9 субҳ то 18 бегоҳ дар кортҳои болокушодаи корхонаи водии давлатии роҳи оҳан сурат мегирад. вобаста ба бозиҳои баъдӣ ва натиҷаи ниҳоии ин мусобиқа дар барномаҳои баъди шуморо ошно хоҳем кард.